Hai menaze ting choma I Zyklum. Ia wong riamenen mai. Ndike huzim ngew ting kum chana zeng kaji sruk. Ntak mai ting chua kederein sa Paulia gera deli. Manipur gu Chief Minister Churachandpur District ge ngadi pepe MLA Vungjaging Valteja ka kambata tebe zai kaknui beta tebe ge wongke gulei be bizigene Churachandpur District ndana tingmui kaklei be pedaize gimi tingkai ge kukimgo hanam kya spy mene kapkai delay zaga chedele zaina karya changbe inki manai kukime kage Manipur ge disi ibete lumak bezegine wangke rahang inki meze kukime kibe bam zai kukime lung bam ge wangra peramak lei ze wanglei di zaina kaklebe ka chibidu pedaudu lei ze Manipur gu Chief Minister Yumnam Kemchan Singh znai kamai ge Churachandpur District ge wangke rabete devge kukime ramene ntingra hange durang toga ze wangke lei di zaina ka kalebe ka chibidu pedai do duile ze du ka chudele achules du nznai kamai ge Manipur gu Chief Minister Yumnam Kemchan Singh ne former BJP minister zai thanglon go MLA Vungjaging Valti ngadi bepeuze Churachandpur ge ka kambata zai ka kunui beta te bige wangke dele ze ka chudele Manipur ge tingkom chana ze ngai ze ka chumgina chuze nai komra ka changbige kimenai ku kimaka ge ka kalebe pet bige zai Manipur gu Chief Minister Muroge kukime lungba bam zai kukime kebe bam zai Churachandpur ge wangke beze namai gu Chief Minister Yumnam Kemchan Singh ne railang bereli tingti Biren Singh Manipur gu Chief Minister Phungze bam bepe a wangke malai zai minister se MLS mramadu kime nai kukime kage Manipur ge kaklebe pechugap dige mi det beite wangmlei lestu namai lutge Manipur gu Chief Minister Phungze bam bepe Yumnam Kemchan Singh ne kime nai ko kime kage kaklebe pechu bigine chuze namaya kachang bige Churachandpur District ko kime ne namte zalung piting ze bam ge wangke bize Manipur gu Chief Minister Muroge relang bepe dele zana Manipur Kamjong District India manai Myanmar kade mugu namhrai te bam tangkul nagame kloge Myanmar kade gine ko kimgo nam kya spy ken e bi mene pedje goze klohmi to be bezegene zai Myanmar kade gine ko kimgo nam kya spy ken e bi me pedje Manipur ge te kaklele pede devgene Manipur gu Chief Minister Yumnam Kemchan Singh nai kamai ge security meeting di best spy di dimram zangulu za te dele zidu ka chedele za India manai Myanmar kadem gu namhrai te bam Manipur Kamjong District ge Myanmar kade ge kukim gu nam kya spy me bam me ken e bi mene India manai Myanmar kadem gu namhrai ka gudje naga tangkul me klo golei zai klo hmi ne tolei be de devge Myanmar kade ge bam me kukim gu nam kya spy kuki National Army Burma ken e bi mene sa chigep nuya kazaw malei zedu ka chedele Zana Manipur Kangpokpi District Headquarters ge kukizo hazet me minagi keme wonghro dai ze protesters ze rally bam ka dai dele je ka chedele kuki Christian Leaders Forum KCLF ne organize te gai beza dati be ka pekeuze kreuze ka chumai Kangpokpi District ge tadaw hazet me go pastors me mina hang chom me ze ampu ki gina chorim nu ze plam chimuk be nam tia spy mena apni go gari pet bege gimi ka pe bigine chadi be de deugine samram kanjeibe justice pera hange kieze di manteuza zachige protest me protesters mene saze kukizu hazen me Manipur ge ka hare bige pizening tingge maglei zaka chewli zachige rally bam za kanjang ba Manipur gu Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen kire ka changba pachang dele zaka chewdele Manipur ge kukizu hazet me longhre za bam ba te dewgine pizening tingge gara hange memorandum samrolu beze pachu pe changar hange kagna pa ngab zegene samrolu be memorandum za bugur representative madaga pegai dele zakachudle protesters mene saza Manipur ge naga manai ku kim kage kaklebe petsu begene chunare ge ku kizo hazer me chaichang be members minang kreuze madai me changdele zakachudle chirun magze ku kizo hazer me klo mine to tondi bezdu kreuze chum to changdele zakachule
Zane North State Assam ge tinghe be puine kibe ze hararet gisyabe pungkan rabe Japanese encephalitis ze I hararet gene ze kreunelunge mina hangmingyume chaidai di dele ze gachudule zaina ka Assam ge ipo Japanese encephalitis ze I hararet gene zemana chaichang di beze plane state luige mina hangkreuzemnyume changdele ze gachudule ze Assam ge ipo tinghe be puine kibe ze hararet gisyabe pungkan det be Japanese encephalitis ze I hararet gene state luige Zemena me pungra ze bam me confirm cases bam ze latest health data ge roge ze haike ze hankre ze skui me la le ze kachuli ze chuna Assam ge tinghe be puine kibe ze hararet ke syabe pungkhan rabe Japanese encephalitis ze I hararet confirm cases haike ze kreu ze skui bam roge Kamrup district ne kelang le ze kachuli Kamrup district ge confirm cases bam ze kreu ze snala le ze kachuli po change moregong ge di set ze sivasagar ge snale jaga chudle chaidi broge do Kamrup district ne chaikang kedle Kamrup district ge ze I hararet ge ne chaidi beze mina hangmadai me chaichangdle jaga chule po change barpita banai zorha jane Lakimpur ge do hangna chaidi le je achu Kamrup metro Kachar Bongaigong Dima Haso jane Tamulpur district ge do mina hangket aipo ze I hararet ge ne chaidi dle jaga chule Zeme Student Union Nagaland ge tamui pungje pura hang office burial sangge tingkom changna jang khajes rogene khajes kuira chang bahang Print Town Hall Print Nagaland ge na tatibe dikyo heze ge chomai Zeme Council ne kalangai dele jaga chedele za ipo program bam ge Sri Isam rangba pamme President Zeme Council Northeast India ne special invitee changje wangai za Sri A Ernest CP President Zeme Council ne welcome note pegai za Reverend Dr. Rampo Kupoing Executive Secretary ZBCC ne office bearers kalang chiga jaba me perege tamui pung ja pora hang ka hingnam be pegali ja chidule representatives me chamcham jilang rong body and NZPO ZYF ZYO and zai ZLSU zai klolo chamcham gene representatives mdu za organizations mram do apo induction program ge wangai dele ja sali Zanena mandi ke zimyun tangma ge Indiaram state bam cham ge tingrin chi sangjarui rahang state ramelya ga ba Gujarat Maharashtra Goa Odisha Chhattisgarh Karnataka Rajasthan West Bengal Madhya Pradesh Uttarakhand jana Assam ge tingrui je rinchi sangjarui gule jaga chedle chiron mak je Meghalaya Himachal Pradesh Jharkhand Kerala Puducherry Nagaland Manipur Mizoram Tripura jana Telangana du ruidaudu le je duka chedle Zane 2026 FIFA World Cup round of 16 ta chudle zna indike hizimdai kamai tingmu inchat krepi higa Canada versus Morocco kan tadle zane namai indike hizimnyu tamai ting chosun chat kana pi higa Paraguay versus France takak dai dle zai Canada versus Morocco kan tabiga Morocco ne Canada meze 3-0 gana duindi dle zai pochang Paraguay versus France kan tabegidu France ne 1-0 gene duida indi dele 2026 FIFA World Cup round of 16 tapeze duida lang bze Morocco chpochange France zai Morocco bnai France na ka quarter final hangdele zain ta dai rabze jonan dike hizisru hamamai tingcho sun nchat cat pi hige Brazil versus Norway ta daigu chpochang tingcho nchat mingi pi hige Mexico versus England ta daigu le za 2026 FIFA World Cup ge round of 16 di perelang baza Morocco ne poligum za Morocco bnai France na ka quarter final 2026 FIFA World Cup ge hangdele Aigena na maindi ke zimnye tingkom chanaza ngkaise sro ntangmai ting chua kiderein sa paulia bezaloi gara dele pigaindi me zain kingaindi mline je to dele hai menaza klum